I čao ljudi, dobrodošli u novu epizodu Flight Simulatora. Ova igrica je odlična. Samo vam kažem, mrzim ovu. Vidite, sad ima 587.000, skoro 600.000. I sad kad ovaj moram kupit, i sad moram dole jedan od 2, 3, 4 miliona da kupimo, pare je baš teško zaraditi. A šta ću, moram. Ne čuje se. But if you close your eyes, nothing changed at all. Jes, ovo je špica. Podigne vas u zrak kad dođete do ovog sivog. Mislim bijelo. Ja sam čorav međući. Ne snimam nešto ovih dana. Mislim, nisam snimao. Bio sam užasno bolestan. Jako sam bio bolestan. Imao sam, povraćao sam, imao sam proljev. Stomak mi je užasno bolio. To vam je kad jedete hranu iz fast fooda. Eto. Samo vam kažem, nemojte da jedete hranu iz fast fooda. To je hrana, znači božja. Koliko je loša. Tu ima zaraze milijun. Sve ćete vidjeti evo normalne neke misije. Kako izgledaju. Ovo je free. To je slobodno leti. Ovaj avion dobar. Skoro jedan od najbržih što ja imam. Samo da nađem nešto da vidimo. Nisam još uvijek dobar, ali tek mi se organizam popravlja, pa moram što više da jedem i pijem, tako to da bi vratio u svu izgubljenu energiju, što sam izgubio tokom bolesti. Ako hoćete možete skinuti ovu igricu, možda vam ostavim link u deskripciji, ali ne znam, možda. Ako ne nađete, samo na Trg Play
tamo ukucajte. Flight simulator. Izbacit ću vam. Da skinete i to. We received an SOS signal near the North Mountains. Locate the sky. Sad ću vam pokazati. Jedan od najbrže što ja imam. Evo ovaj najbrži. Što sad ja imam? Definitivno je najbrži. Slušajte mu zvuk. Evo sad ću vam malo pojačati pa čujte. Ja moram smanjivati jer ne bi ništa čuli šta ja pričam ovdje. Ja pričao, vi ne bi ništa čuli, ne bi ništa čuli. Stvarno ništa me ne bi čuli. Ovdje vam 2 put može klijentovu kazati bort. Mogu spriječiti sve 100%. Someone needs medical supplies at the lighthouse. The boat will take too much time. Go fast. Uzet ćete. Sad ćemo drop zone, to vam je da im paket neki bacite. Supplies ako neko voli engleski. Surprise, motherfucker! Znam da ne znam beatbox, ali eto pokušava da rote. Brate. Prazna baterija. Šta ću ja? Nema ništa pomoći. Sad ćemo mi na drugu zonu. Da pakete, bolon, da pakete. Pakete, daj mi pakete, joj. Dobro ljudi, eto to bilo to za ovu epizodu. Sad ćemo sletiti na ovu Salendru. Kad sletimo, završili smo epizodu. Ajde sleti, evo ga. Još malo. I... evo ga. Sletili smo.
I ljudi, to bilo to za ovu epizodu. I vidimo se u sljedećoj. Pa.